wakati umuntu yambukira aha kuri cyangwa ayo umuntu aramwambukiranyije muri bwa bujojo gafashe ferimini garira mukara. Impanuka ibereye hano ku Kinamba y'umunyonzi wavaga ku Muhima hariya kuri Yamaha amanuka asa nk'uwerekeza hano ku Kinamba ku kiraro, aho yamanukaga ku muvuduko wo hejuru cyane. Abanyonzi barihuta cyane muri uyu muhanda, murabizi ko ucuramye, ariko yagerageje gukata ikorosi ry'ahangaha ku Kinamba no ku kiraro. Hari agahanda kajya mu Kiyovu Sainte Famille ku muntu hazi hano ku Kinamba, ahantu badeviye amakamyo kubera ko amakamyo ntago akinyura hano ku kiraro. Ako gahanda rero niko yananiwe gukata, ahubwo ahita agwamo hepfo mu kiraro, aho yagonze igiti agahita yitaba Imana. Uyu munyonzi rero akaba yari umusore uri mu kigero cy'imyaka nka 25 kugeza kuri 30 gutyo. Akaba yamanukaga rero hano ku Kinamba ku kiraro. Si ubwa mbere hano ku Kinamba habereye impanuka kubera ukuntu hacuramye cyane, ndetse n'aka gakorosi gato cyane rwose ubona ko kari hano hafi y'ikiraro, aho umuntu wihuta cyane umuntu utwaye igare ntabwo yabasha kuhakata bimworoheye. Ariko nanone abari baraha hafi bakavuga ko byabaye nk'aho ari amahirwe make yahuye nayo, kubera ko n'abandi barahakata, ariko we ntibyamukundiye ko abasha kuhakata, ahubwo yahise arenga agwa mo hepfo nyine ahantu hameze nk'ahari ibiti muri jaride yegereye kino kiraro cyo ku Kinamba. Abari bari hano aho impanuka yabereye bakaba batubwiye ko uyu musore ubwo yamanukaga ahangaha hari haguye imvura, umuhanda uri kunyerera, ari nabwo rero yaje gukata ahangaha bikanga, igare rikanyerera ipine ry'imbere, agahita yisanga yagonze igiti. Abandi bakavuga ko byatewe n'umuvuduko mwinshi yagenderagaho. Bakaba basaba leta rero ko yashyira dodani muri uyu muhanda wo ku Muhima umanuka uza hano ku kiraro cyo ku Kinamba, cyane ko atari ubwa mbere impanuka ihabereye ikomeye ndetse igatwara n'ubuzima bw'abantu. Ababyibuka muri Bukahoho yamanutse nayo ahangaha ikarenga uyu muhanda ikagwa munsi y'umuhanda, nayo igahitana ubuzima bw'abantu benshi. Polisi rero ikaba yatabaye, ikaba yatwaye umurambo w'uyu musore ku bitaro bya Kacyiru. Twamwifuriza iruhuko ridashira, ndetse tunibutsa n'abandi bantu benshi bamanuka muri uyu muhanda kugendera ku muriro muke ndetse na feri, bakibuka ko amagara asesekara ntayorwe. Aba nabo baravuye ubu ni igihagarara batabora muhamagarira ahandi hapfuye imodoka dushaka gutashukana ingero byo ni patera baro baro muhamagaza kandi bagiye kwagiye kujye bagiye wakati umuntu yambukira aha kuri cyangwa ayo umuntu aramwambukiranyije muri bwa bujojo gafashe ferimini garira mukara.